Shalom dihita salhuna damang denang nani haholongan ni Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat madihita kamanginang, salam horas khusus nadi ruas ni HKBP manang nadi dia pemaringan na terjangkau candela tahun sarak majolo hita mangguru honak kamanginang tu edeta tu minggu tanggal 14 Mei 2020 ima minggu rogate masuk mahita kamanginang tu minggu rogate merapatan maya manginang minggu martangiang dohot topik martangiang mardongan mau liate berdoa dan mengucap syukur ima topik ini minggu tak kamanginang tagan selanjutnya kamanginang totong ma ya karena sama subscribe lope di pencet tojo kamanginang tombol subscribe nih di like di komen di share masa gudang-gudang nak jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi naik kamanginang sangat berguna di lonceng notifikasi nih tuh kamu lau unang ketinggalan kamu di upka video-video nahu apa kami di buku edeta selanita guru ma parjolo sian nomor 215 kamanginang ayat sada doh yang kontak kesa tambunan arasemen musik ta kurang lebih kamanginang di paradion kami di maklum ya kamanginang ta guru ma parjolo sian nomor 215 holan sasa ayat nomor 110 lalu ayat sada nomor 122 ayat 2 namanya tabuka kamanginang sian buka dia nomor 230 ayat sada saya pohon aku oh Tuhan dijolimi manangi pun suaramu Roh
mangiut rak mambuka meta senomor 120 lok kamanginang ayat sada. Nomor 240 sia ayat sadap kamanginang. Nomor 210 patang kamanginang ayat sada. ayat sada. Di anak kota nama buat musik tak kamanginang bolong tumpe nomong nahurang lobi mohon dimaklumi mak kamanginang dia matu kadar nanang ro kita bayi tuhata bisuk tu ibana tuhami imadinalah homa maritahon marita haluan marhita ibu kodeta kamanginang mau buat pahami setiap minggu ipat bogo tuhata mahita salutna dia kaulota dilio dihita hahipaso dilio dihita ka sial semiroha kadalan ngolu dihita kamanginang sehat mahita satu minggu naro jumpa hita muse di acara nasarupa kamanginang songoni majolo sahak ni perguruan tadi partitianon salam sehat madihita salam moras tuhata mamang aramot hita mana